Hello friends, ese ujya nko kuri Instagram cyangwa TikTok ukabona utuvideo aho baba bafashe ifoto y'umuntu bakayivugisha. Uyu munsi ngiye kukwereka uko nawe wakora izo video. Dore video nkubwira uko zimeze, reba nk'iyi ngiyi. Hello, friends! This is Lionel Messi, the GOAT of football. I just wanted to tell y'all that Cristiano Ronaldo is the GOAT of YouTube, not football. Ha 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 ha. Just kidding. By the way, he's my brother and best friend I've ever had, even though our fans most of the time put us against each other. Hello, friends! Video ni iyi ngiyi nashaka kubereka. Reka rero dutangire tutiriwe dutakaza umwanya. Mbere na mbere rero turaza gukenera application yitwa Virbo. Iyi Virbo niyo tugiye kwifashisha mu gukora zino video. Reka dutangire bundi bushya, dutangire project nshyashya. Okay. Turaza hano rero handitse upload photo, aho twa uploading ifoto y'umuntu dushaka kuvugisha, kandi uwo muntu ifoto yigomba kuba igaragaza isura ye neza adahengamye imisaya ngo abareba ku ruhande. Rero turaza dukore hano handitse upload, dukore wenda kuri iyi foto ya Cristiano. Niturangiza turaza dukore hano handitse ngo record audio. Dukore kuri English. Dushatse twakora kuri import video cyangwa se tugakora kuri start audio recording. Ariko kubera ko hari audio nari na generatinze kuri 11 labs. 11 labs ni application, ni nka website. Ni nka website igufasha gukora ama audio cyangwa se text to speech. Iyo ntuza ibimeze gutya. Uyu munsi ntago ariyo nari ngambiriye kubereka. Mu by'ukuri nashakaga kubereka uko umuntu yakora zira video, ariko iyo nari namaze gukoraho ntuza audio. Okay. The speech nayihaye ni iyi ngiyi ivuga ngo hello friends, this is Cristiano Ronaldo, the GOAT of football. Ibi byose nyine mureba. Noneho icyo ukora uraza ugakora hano handitse generate hano. Yamara gukora generate, uhita downloading your. Hello, friends. This is Cristiano Ronaldo, the GOAT of football. I just wanted to tell y'all that I am the GOAT of YouTube, not football. Ha 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 ha. I hate Messi. Just kidding. By the way, he's my brother and best friend I've ever had, even though our fans most of the time put us against each other. Okay. Gira ngo murayumvisha uko iyi audio imeze. Rero tukimara kubona ino audio, ikintu duhita dukora turaza tugahita dukora kuri download. Download nta handi iri, ni hano muri iyi nguni. Hano. Kuri kano kantu. Ubwo rero turaza dukore download, nubwo nye downloadinze bwa kabiri. Ubwo rero turarangije, tugiye guhita tujya hano hari import audio. Import record audio. Noneho dukore English, import video, then upload audio. Noneho hano turaza tujye kuri tujye kuri 11 labs. Ni iyi ngiyi tumaze gukora, dukore select. Urabona ko irimo ira-uploadinga. turihangana.
Okay, ni nkaho video yacu iri tayari. Noneho ubu dushaka twakora kuri generate video. Okay, video yacu ni nkaho irangiye. Urabona ko irimo barayigeneratinga, turategerezaho gakeya. A few moments later. Video yacu murabona rero ko iri tayari. Reka uhituza ugakora hano kuri save to album. Ubwo rero iyi irangiye uraza ukareba muri gallery yawe cyangwa se mu mafoto yawe, niho uhita uyisanga. Okay. Hello, friends. This is Cristiano Ronaldo, the GOAT of football. I just wanted to tell y'all that I am the GOAT of YouTube, not football. Ha 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 ha. I hate Messi. Just kidding. By the way, he's my brother and best friend I've ever had, even though our fans most of the time put us against each other. Hello, friends. This is Cristiano Ronaldo. Ngira ngo murayibonye application dukoresheje ni Virbo. Muri makeya ukeneye ino application yitwa Virbo, ifoto ushaka kuvugisha, na website yitwa 11 Labs mu kuyanga igufashe gukora ama audio ikoresheje nyine feature yayo bita text to speech, ikura amagambo ikayashyira muri audio. Ikindi nibyo muri makeya. Gusa hari na feature yuko ushobora kuri codinga ijwi ryawe utiriwe ujya kuri generatinga muri 11 Labs. Iyi video rero nimba igufashije, ndagushimiye cyane kuba wayirebye ukageza ku musozo. Niba igufashije wayiha like kugira ngo YouTube ibone ko ibyo nkora hari abantu babishyigikiye, hari abantu babikunda, kandi kugira ngo ubutaha uzabone video nk'izi ngizi zifasha, ukore subscribe. Kandi aya makuru ntuyihererane, uyasangize inshuti zawe. Tuzahurire muri video y'ubutaha. Murakoze.